snima odavde. Jutro je, dobro jutro, krenuli smo na Kopaonik, da vam pokažemo prirodne lepote Srbije, zapravo da nešto završimo, ali nešto i da snimamo, pa ćemo pokazati zapravo koliko je lepa naša država i Srbija. Kopaonik, za vas koji ne znate gde se nalazi, možete ga potražiti na Google Maps, ja neću da vam objašnjavam. Vidimo se tamo. What's up guys, welcome to a new video. This one's going to be part Serbian, part English. We're at Kopaonik, the most popular place for Serbian skiers and snowboarders, and this is mid of April, so it's not quite the season, but then again we got a hell of a view. Now, that's my friend Shke over there, and this is getting killed. We hope you enjoy the view and we hope you enjoy Kopaonik. Probably one of the best places in Serbia that you can visit. And if you haven't, do so right now. Osim što ovo je jedno od većih provalija na koje smo naišli, usudili smo se da pogledamo kako to izgleda skroz dole, ali naravno ne sami, nego tu nam je pilot Ške sa dronom, pa ćemo malo i snimke da vam pokažemo kasnije. Kako ide? Vrte, nerealna priča. Ovo je tako lepa priroda da ovo prosto morate posjetiti nekad kada nije sezona. Sve je mirno, tišina, pravo priroda, znači baš nešto što biste morali da vidite. Baš je uživanje veliko. Imaš dve baterije na dronu, tako da ćemo malo se usuditi da snimamo malo duže. I sunce nas je zaobišlo, ali valjda će nas vidjeti kadrovi. Uživajte, pa se imamo malo kasnije za auto. Kako smo mi jeli sad? Kako zove restoran? Kljunac. U Kljuncu smo jeli, znači oždrali smo se od hrane, pojeli smo, čekaj, mora snimimo ovo, znači mora snimimo ovo, pogledaj brata što će najmanje da se prevrne. Dozvoljeno je, kažu, najviše da nosi fazon možda četvrtina ovoga što lik ima, brate. Pogledaj, levo desno, opa, gledaj ga. Prevrnut će se lik jedan kroz jedan. Samo treba taj tajming. Samo krivinu jednu da uvoti fino, brate. To je to, Bože me sačuvaj, pola ovih greja će završiti nama u autu. Anyways, jeli smo u Kljuncu, znači najbolja hrana ispod Kopaonika što postoji. Jeli smo, šta smo jeli, kako zove ono? Kopaonički file. Jeli smo kopaonički file, fazon svinjsko meso punjeno svim. I preko toga ono brdo kajmaka i u stvari okreću na sliku, pogledajte sliku sada. To vam je kopaonički file. I pored toga šopske salate i pita od borovnica i spravo mogu da kažem da sam pras. Nadam se Kops video, definitivno nešto što vredi posjetiti
and something you guys should see very soon. If you're not from Serbia, then DM me right in the comment section below or some shit like that. You guys gotta visit this place, it's amazing. And sve ostalo što vas zanima, naravno ostavite u komentarima, gledat ćemo da izađemo u susret, a do tada lajkujte ovaj video, bacite jedan veliki share i pokažite drugarima da imamo zaista lepu državu i da je ovo najviše deo Balkana. Do tada, mi se vidimo u nekom narednom klipu i uživajte, ćao!